أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب جلب تدر بإيمان بسلمني وسلمنا الإسلام سلمنا يمبي الجنة yo Allah waɗa mi wonɗo e wolde o e kala heɗoyiɗo nde yewtere ɗo feƴƴi nde yewtere ɗo jeyaɗo yimɓe aljanna. Hande hiɗe yewta ɗo musidɓe ɓen andintini wo hari e yewtino fitugale l'islamu ɗen, wo hara ye yewta hande fitugale imanu ɗen, tugale gomɗinal ɗen. Haray ko honɗum woni gomɗinal taw mi andintina ko feƴƴuno ɗon tugale l'islamu ɗe ɗen e winode ko ɗe jowi. Goɗɗo fof no hani andugol tugale l'islam ɗen ɓe ndakon les 5 piliers de l'islam. Ta goɗɗo wi'to hoore mum ko julɗo hara o anda koye hoore honɗum julɗan kaku makko ngun woni ko mahi. Wiɗen tugale l'islam ka andintingol ɗe ko seedagol aran ɗum taw ala reweteɗo ko hina Allah Muhammad ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. Non tugalal aranal ngal. Tugalal ɗiɗaɓangal ko ñiɓugol e julde. Tugalal tammangal ko ittugol zakka. Tugalal nayaɓangal ko horugol. Tugalal jowaɓangal ko hajjoygol si feere heɓike. Ko ɗe ɗon tugale l'islam ɗe. Hande noon ko honɗe woni tugale imanu ɗen ko wiyete kon gomɗinal ngal. Ɓe inni wo arkanul iman tugale imanu ɗen gomɗinal ngal ɗen on sittatum ko ɗe jeego. Ka l'islam to hari ko ɗe jowi, amma ka iman ɗo ko ɗe jeego. Amma non tugale iman ɗen ɗo ɗe jeego non fuu a gomɗina e hunde nde a yiyare. Ko ɗum sa hewti ɗo imanu ma on tigi tigi hara o ƴawi moƴƴa. Aranal ngal ko honɗa an tu'mina billah ko ya gomɗin Allah. Goto e men yiyare Allah yo Allah hollo en Allah yawmal qiyama ka aljanna makko. Kala nan nato ɓe aljanna yi'oyay Allah. En yiiroye Allah wono yirata lewru ndun ni ñande 14 mayru. Torki rabbul ibadu on yo Allah neminir e yi'oygol subhanahu wa ta'ala. Ko ɗum woni tugalal aranal ngal. An tu'mina billah nde gomɗinta Allah wa malaikatihi gomɗina malaikaɓe makko ɓe. Gomɗina wondema Allah himo jogii kadi malaikaɓe. Malaikaɓe noon ko tawata ko andi limore maɓɓe wo ko kanko Allah. Ko ɗum woni wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Hay goto anda yeru nombre konu makko ngon si wona kanko. Gomɗina kadi tammuno ko wa kutubihi e defte makko ɗen. Defte tippiɗen fop majje gomɗinaɗe. Defte tippiɗe ɗen noon ko suhufi Ibrahim e suhufi Musa e Tawreta e Linjil e Zabur e Qur'an. Ko ɗeɗo defte woni ko tippi gomɗinaɗe fop majje. Sa gomɗini defte ɗe wa rusulihi e nelaɓe makko ɓen fop maɓɓe. Nelaɓen ko ɓe guluje 194 124,000 messager et prophète hakkunde annabaɓe e nelaɓe gomɗinaɓe fop maɓɓe. E nder ɓe 124,000 ɗo ko ɓe 313 ma 314 Allah jantani en fi muɗum ko ɓen ɗo woni nulaɓen kan afwan. 313 ma 314 messager. E nder ɓen 313 ɗon kadi ko ɓe 25 Allah subhanahu wa ta'ala yeeti en inɗe muɗum ka nder alquran. E nder ɓen 25 ɗon kadi o suɓi e ɓen ɗon kadi jowo o inni ko ɓeɗo woni ulul azmi jomiraɓe pellital ɓe. ɓen jowoɓe ɗon ko hombo e hombo ko annabi Nuhu, annabi Ibrahima, annabi Musa, annabi Isa e nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa landama ko homɓe woni ulul azmi jomiraɓe pellital ɓen ko ɓeɗo jowo gomɗina ɓeɗo ga. Wal yawmil akhiri gomɗina ñalande sakkitinde. Gomɗina wondema pellete amaye. Gomɗina kadi Allahum immintinte. Gomɗina wondema pellete so immintinima o landitoto ko golluɗoɗama kon fop e hoore wattuna. Si ko moƴƴi hetta joddi muɗum, si tawi kadi ko boni kadi hetta joddi muɗum. Ko ɗum woni man amila salihan fali nafsi. Kala golɗo ko moƴƴi gollani hoore mum. Wa man asa'a fa alayha. Kala kadi yedduɗo fala yalumanna illa nafsa. O feɗoyta hoore makko yawmal qiyama si wona hoore makko. Tugabal jeegaɓal e tugale iman wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Gomɗina kodduriye on kadi o moƴƴi wo
o boni wo, o haaɗi wo, o lammi wo, o riggi wo, o weluma wo, o welama wo. Koddure gomɗina, koddure Allah subhanahu wa ta'ala ko hoddiri kon e hoorema. Allah no daari ka deftere makko, lan yusibana illa ma qad kataba Allahu lana. Hay hunde wawa en hewtude si wona konko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko windani en. Ɗeɗo woni tugaale imanu ɗen. Koko wiyete non iman yazidu wa yanqus, hino ɓeydo hino ɗuyto. Iman no wona bourse on, wonata stable no cewɗi ɗin. Hande a tawa dollar no ƴeew jango tawaɗi tippike, hande tawa euro no ƴeew jango tawaɗi tippike. Ko honɗum ɓeydata iman o, yazidu bi ta'ati, himo ɓeydora sabu ɗoftare, waɗugol piiji moƴƴi, jangugol qur'an, jantagol inde Allah, juulugol, naafugol jemma, jokkugol enɗan, ittugol sadaka, moƴƴintingol hakkunde haɓuɓe. Ko ɗum sifa ɗum ɗo woni ko ɓeydata iman, juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ko honɗum tippinta iman o yaha bourson hara yani ko ñoore e fenande e baddi e sifa kala ko nangidetata e piiji bonɗi, wolugol ko ala e laawol mum, aybingol yimɓe, mawnintinare, hownitare, yiingo, shirku, sabu jaɓugol angal jaɓugol gonga. Ko ɗi piiji ɗo tippinta imanu goɗɗo. Haray noon iman no ɓeydorta noon ko noon kadi o ɗuytorta. Joni noon ko honɗum woni iman, honɗum woni gomɗinal. Woni gomɗinal ko qawlum bil lisani, ko wowlirgol ɗengal ngal, innugol min komi julɗo, mi siidike ala reweteɗo ko hina Allah Muhammad ko nelaɗo, a woni julɗo. Wa atiqadum bil qalbi, e fiɓugol ka nder ɓerdema kadi, fiɓa to wonnema pellete ka julɗo. Wa amalum bil jawarihi, e gollitirgol kay tere ɗen. Sa inni kadi ko a julɗo, na joɗo tun innugol diina ka ɓernde, diina ka ɓernde. Naam, diina no ka ɓernde, kono noon diina kadi no ka tere, diina kadi no ka kene. Si goɗɗo innama ko o salli, haray be o noddina. Si goɗɗo innama ko o bono, haray be o lungito. A inni hoore ma ko a julɗo, a juulata. A inni hoore ma ko a julɗo, a hoorata. A inni hoore ma ko a julɗo, hiɗa mari feere a hajjoyta. Haray honto julɗo yagal ma ngal woni. Haray a gollitirani, haray na a julɗo. Haray o daari ko imanu wi ko. Sa inni hoore ma ko a julɗo, julɗo ko juulowo. Neɗɗo hara ko hontude e uuri. Si tawi o juulata, haray ko kefeero. Yalla dande wonugol kefeero. Haray ko ɗeɗo woni tugaale imanu ɗen. Musidɗo julɗo tedduɗo, haray noon wata wono tawata anda ko woni tugaale iman, anda ko woni tugaale ihsan. Mi fillito tugaale imanu ɗen jeego, ko nde gomɗinta Allah e malaikaɓe makko ɓen, e defte makko ɗen, e nulaɓe makko ɓen, e ñalande darngal, e kodduriye o moƴƴi o woni. Ɗeɗo woni tugaale imanu ɗen. Imanu hino ɓeydora sabu waɗugol piiji moƴƴi, himo ɗuytora sabu waɗugol piiji bonɗi. Haray ko woni imani kadi ko wowlirgol ɗengal ngal, fiɓa ka nder ɓernde, gollitira tere ɗen. Haray a woni julɗo, haray a woni gomɗinɗo. Ko ɓeɗo noon Allah dan manti, qad aflaha al mu'minun, gomɗima laama de gomɗinɓe ɓen. Ɓe jogii ɗon sifaji jeego ka suratul mu'minun. No sifa ara ɗon, allazina hum fi salatin khashi'un, ɓen ɓe tawata e nder julde maɓɓe nden hara ko ɓe yankinaniɓe Allahu subhanahu wa ta'ala, ɓe juula e leer. Wala goɗɗo mo wawi gollugol ɗo ñallal fop warta kiikiɗi hara o ronki koye waɗu angoro. Subhanallah, juula angoro. Inna Allah siɗa faala jaɓu, siɗa faala accu ɗum, min ko ɗum ɗo mi wawi. Kono goto wata gollanoyde patron on angoro. Goɗɗo so innama ko o leer ɗo, so yi o yahari golle, haray ko nawnare tiɗude, sina ɗum pelleto hewto yeyga golle. Ɗum ɗon ɓayi mo andi patron on ko ɓe siñidi kon, so timminari pellet patron on kadi timminantamo. Ene noon en waway hoolade patron jo bani adama, ronken hoolade Allahu subhanahu wa ta'ala taguɗo o bani adama ɗo, tagi en fo, wurni en, o warata en, o immintintoyde en. Si oɗo o inni o waɗay hunde, pellet o waɗay hunde. Hare nde julle nde wonɗe yeebude sabu golleji wattanen hakkil moƴƴa moƴƴa, hulen Allahu subhanahu wa ta'ala. En waɗino yewtere e darsji feƴƴunoɗi ɗin, nde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam landano golleji ɗin fop ko honnum ɓura yiɗede ka Allah. Nelaɗo ko makuno ko as-salatu ala waqtiha, ko julde nden e leer mayre. Ala ko bani adama waɗi ko Allahum ɓuri yiɗude, ɓuri ndi o tottata farillaji ɗi o farli ɗin e dow makko. Ala kadi e ɗin farillaji ɓuri juulugol e leer,
wi'aɗo yo juule on haray ɓeyden imanuji men ɗin hiɗi ɓeydora non honɗum sabu waɗugol piiji moƴƴi hiɗi ɓeydora hande kadi ko ñalande juma tawata ka imanu ɓeydoto tawi yeggitude koye ñalande juma kadi woni ko dargal daroto si hewti hande ɗa ɓeydira imanu ma on honɗum go'o ƴettugol congé fiya préparano nde ñalande ɗa ɓeydiramo honɗum lootagol longal ha moƴƴa urnito waɗito parfeji ƴetta coñci labaɗi laaɓuɗi pos yaha lawka juma sa yehi law baraji ma no fota wa ittuɗo ngeloba sadaka ngeloba noon ko na'i temeɗɗe 5 haray afwan ngeloba ko na'i 5 winda ko sansineji 5 sa yahoyi kadi ka leer hikkiɗo ɗon baraji ma hino fota wa ittuɗo nagge sadaka hikkitoyiɗo ɗon on baraji makko hino fota wa ittuɗo dammol sadaka hikkitoyiɗo ɗon on baraji makko hino fota wa ittuɗo gertogal sadaka hikkitoyiɗo ɗon on baraji makko hino fota wa ittuɗo wofonde sadaka yahoyiɗo on tawi imam on fuɗɗike hutuba haray on ɗon malayka ɓe nden ñande ɓe windarimo ka liste maɓɓe haray o enregistraki o juuli noon on juma kono malayka ɓe seddanoyta mo yawmal qiyama joni noon musidɗo julɗo tedduɗo julɗo si innama ƴettu congé nde fowtoto ƴettu ñalande juma karama koɓe buy ko inni o haray iidire meɗen tammere nden si iidi donki e iidi suumaye feƴƴi haray ko ñalande juma en yewtino fi muɗum no e leere hun gotum sa'i goto no e nder ñalande juma kala jiyaɗo Allah hawrodirɗo e on sa'i ɗon tawi himo torade Allah subhanahu wa ta'ala Allah on jaabinanaymo karama koɓe ɓurɓe hewde ɓen ko ɓe ɓuri jopade on sa'i ɗon ko ɓawo julde alansara nden si alansara salminama ɗon e nangue ngue mutoyde bani adama yo tampirɗon dewal torragol Allah subhanahu wa ta'ala noddamo toromo jeejamo hollamo andeji ma hollamo faaleji ma Allah ko ittayɗo ande bani adama Allah ko huntayɗo haaju bani adama Allah subhanahu wa ta'ala o nodday en o inna kono yo jeyaɓe an man yad'uni fa astajibu lahu ko mon torotoɗo lammi jaabidanamo wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu ko mo kadi woni insinotoɗo ka an mi yaafomo wa man yas'aluni fa utiya ko mo kadi torotola goɗɗum mi okkoramo si tawi oɗo marɗo on ko kanko woni innude yen toromo ko ɗum toro hadi toroɗen oɗo sa torike bani adama ñande be ñande o seytinayi Allah kanko ko sa accimo torade o seytina ene ɓeɗo ko gotum la wallahi laysa ka mislihi shay sifa Allah ala toroɗen Allah fewten Allah wullen e makko wallahi woɓɓe no toro Allah subhanahu wa ta'ala Allah nenna jaabingol ko ɓe tori kon ɓay haray ko ɓe woni wullude kon e Allah hino wela Allah no yiɗi nangol hitoji maɓɓe ɗin haray wata hawju noddu Allah subhanahu wa ta'ala yewtidugol e Allah subhanahu wa ta'ala hollumo ko a jeyaɗo lowɗo jasuɗo fewtamo inna Allah miɗo faala ɗum wallahi o okkete kono wata hawju woodi e annabaɓe sifa annabi Musa alayhi salam o torino Allah subhanahu wa ta'ala ko tori kon o inni Allah mi torikema halku fir'auna e jawle fir'auna fop rabbanat misalamu ɓe bewi sabude e jawle Allah subhanahu wa ta'ala inni minani joni ñiiɓe tun e dewal fastaqima ñiiɓe e ko min yo waɗon kon tun ko ɓaawo duuɓi 40 si tawi on o duwa jaabi si tawi iza kana haha huwa halul anbiya fama baluna nahnu si tawi annabaɓen kamɓe ko ni ko ɗum sikkuɗen enen toroɗo tun Allah jonnama ɗum la no woodi kadi woɓɓe no ɓe torori Allah jonnayɓe ɗon fiyo ɗum Allah yiɗanangol hitoji maɓɓe ɗin Allah ina Jibril hunto haaju on heña mi yiɗanangol ko o sonkata e an kon si tawi noon an ko wonɗa e wolde kon hino wela Allah yewtidugol ma ngol hino wela Allah Allah inna Jibril accuɗon taw hay sa jonnaɗi o jiyaɗo an ɗo ko faala kon par ce que mi faalaka mi jonnamo ko faala kon tun o accirani noddugol lan nanugol hito makko ngol heɗomo yewtidamo e makko yiya ko woni wullitade e an kon ɗum hino wela lamin Allah subhanahu wa ta'ala ene en faalaka ɗum ɗo kono wayeɗo goɗɗo joni so noddi Allah gokkuni ɗum min heeɓi torade han joni ɗum jabaki toragol ko dewal toragol ko dewal addu'a'u ibada tura du'a ko dewal haray koye dewal wonɗa e wadde hay tora subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum joni mo wi tore lamin Allah mi jaabinanayi on o inni innal lazina yastakbiruna an ibadati ɓe mawnintinotoɓe e tora gollan ɗon nayre gollan so yadkhuluna jahannama dakhirin
ɓe naatu e yiite jahannama hara ko ɓe hoytuɓe. Toro allahu subhanahu wa taala, wullu e makko, fewtu e makko, bimbi e kiikiiɗe, jemma e ñadorma. mi darnira yewtere anden honɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wo allah himo hersa jiyaɗo makko on, nde jiyaɗo makko on fontata juuɗe ɗen fewtamo kanko allahu subhanahu wa taala, toromo allah subhanahu wa taala rutta ɗe juuɗe ɗo hara o jaabinanaari jiyaɗo makko on. mi toriki allah subhanahu wa taala yo allah jaabinan en duwawuji meɗen ɗin ko wonɗen torade makko fof yo allah jaabinan en. kala ko bani adama tori allah jaabinanayi mo si wona harapiji tati. so toraki ko boni, ma so toraki taƴigol enɗan, ma si o innaare min mi neeɓi torade, han joni allah jaabinanaari lan. tanke waɗare ɗiɗo tati allah subhanahu wa taala o jaabinanima. himo jaabinira noon façon ji boyi kadi. goɗɗum o jonnama ko faalaɗa ɗon ko yi'a, goɗɗum o nennanama ɗon kadi ha yawmal qiyama, goɗɗum kadi hara nambaraji e probléme ji e tanaji e ñabbeli hino sutinoma, ma suti ɓeygore ma, ɓeygu ma ɓiɗɗo ma, allah subhanahu wa taala sabu ko toriɗa ɗon kon o yiltira ɗum ɗon hande kadi. ɗum nanto momen ɓenno maka du'a e sadaka na ñande itta ne jaboto. mi toriki allah subhanahu wa taala on kala wonduɗo e ande e julɗo fop e hoore adna allah on fo yo allah ittanmo ande makko nen. kala julɗo nawɗo ma nawniraɗo e hoore adna allah on fop yo allah sellimo sellinamo. kala julɗo marɗo feere allah no yeññanimo yo allah ɓeydanmo waɗa barki. kala julɗo wonɗo e hoore adna allah on fop tawata o mara feere ko allah mari feere, kanko mari jawdi, yo allah yeññanmo arsike makko on waɗa barki e makko. kala julɗo wonɗo e hoore adna allah on fof tawata mawɗo makko on fatinoke, yo allah waɗu firdawsi laala werde makko. kala luttiduɗo kadi e mawɗo muɗum yo allah puuɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battanen mawɓe men ɓen ɓe yanganiki en. turki allah yo allah okkore zurriya enen kadi ko yangano en. yo allah dandu en e murtugol ma e murtirede e ɗe leyɗe porto. aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. mi turki allah yo allah okki en juma jaɓaɗo, yo allah okki en juma jaɓaɗo, yo allah jaɓan en juma on, okka en newnugol kadi newnana en juulugol jumaje ɗuɗuɗe. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.